Ada uraj minta umpak keren. Ayo ke YouTube. Umpak keren, umpak asyai ke jubab nak ke Sonam. Ngaro ngakwa ngak kumgadi ke beri wala viral. Bala famous po Meghalaya. Ngakwa approve na ka Sonam, balay nga support ya ka Sonam. Kum ka jingim la jong haban support. Kum ka jingim la jong klemle ngale. Nga haban support lo jong jingim. Nga day ka kum bakalong ka Sonam. Nga ngan punya habat ki story la jong. At ka story jong ka Sonam. At ka story jong em kaya hapkad. Bat nga syuong no bangaday ka brew. Kabaklan bor bat kabala banya sajek niya kintin em ngalaj im. Tadun kibri kibasim jing kalijing mut jonga. Sawana po mengul private firman keluman ngamla ban ay. Hinyo stem nga Marwei po Bangalore kita sistem bari may para jo. Ki umat ay bakin jaw. Ka Mynsiem ay bakan pai. Henry ka jinglong Mynsiem ya ka jingim krem dala ka jing bupasisya no aban jim guma. Ngati nga sa mendin kasnya lalai ka support ka Sonam mentang support tang mga Marwei ba support ya ka himtep bayala jong ka jing im de psem bagi kasi ki penbarat kumno ya ka jing im ka jong ha ngam kena than bagi kasi penbarat le jing im jong ha Henry nga bakla ang kandidat kisim ka buban baral hadu ka way ka Meghalaya. Lord of my bitch in myself, I am bad in my life, I'm fine. Doon hikibakam niya kajubab ngan ay. Kajubab ngan ay. Day bangam day kabri ko baduk. Oh nyaduk. Henry bangan na poye kajubab ada pimla pan jubab. Pait kajing im jong pikan nong kumno. Nado menongal de ong kintin lai pusin nado ban takti nga mado ban chimi gajing injo lada pishim ya gajing nga habdi ya kasnam ko jong lada pimla pandi ya kasnam jong tapit kai kajing imjong pishim klamade gajing injo na support ya ka Sonam bas ngoy ang mga Marwei super adu ka social media bero ka wala ki ibenya ka hantay nga support ya ka baro ka Indian la iben ka baro kinong Meghalaya kit Barjela na Bangalore na che baro ki jaka po Indian la viral gaya tang mga Marwei ba support ka balay nga support ka akwa ya ka jubab bakakan ay hok ya ka jubab ka basisya na malban supay ya kiniw nga ithaj ban pa kiniw nga thaj Kapit ako weekend ni Ukraine kumno. Pwede ako weekend ni Ukraine kumno. Pwede ako weekend ni Ukraine kumno apo Meghalaya nga thaj ban pay. Nga thaj ban pay. Ada viral ka video yung ay bakan viral ngan ken nakal English. I will say something right now. I see new in Meghalaya from Sonam and Raj. It's very bad news, but it's okay fine because I want to Sonam say in real life why you killed your husband, and I want to know, and I support you Sonam. Sorry, I support you because I want to know why you killed your husband.
And you married, I see your video, you married is very happy life. And why you kill your husband? I want to know. That's why I support you, Sonam. Because yes, you kill your husband. Your video is where I lot of viral in Indian people. But it's okay, fine. But I want to know, Sonam. I love you. Please, Sonam, say something about why you kill your husband. You don't have to ask is Meghalaya is bad things. Meghalaya is good. But I am from Meghalaya, so never I have lot of kids and everything in my life. But never Meghalaya touch and do about wrong for me. Sonam, you have to do something about. Sonam, I support you. Ask something for Meghalaya police and could say about why you killed your husband. I think I know your husband also, but I don't remember because he's married. As Sonam is married in Bangalore. I know that because ngati bah what namanya tu re ka jing sisa jing yem jang balai ngan chupan bai ra le ka jang yem na itu bah yo lok jang ka namara usa apa Bangalore de businessman. Ladanga viral, bangan viral, namanya keren ni ka kita ni ka ama pangaya la jong em, ngaya la jong em, kita sem ka jing em jong ka jing viral ka video jong, ngaya chat hat puram klem le, ngaya chat bangan le, kamu minta ya ka jing em Sonam belengat support ya ka, ay bangan viral, bangan support ya ka, ay bangan viral, bangan support ya ka. Ngan da English page ma barok kin upload pakan viral ke video jonga. I will support Sonam.